Okay, ndahera kuri iki cya kabiri. John Numbi muri igihe cya Mobutu ntabwo yari umusirikari. Ibyo ngibyo bikosore. John Numbi igihe cya Mobutu yari umusivile, yarakuriye muvuma bita Jiferi. Ni jeunesse ya ntuza ya Iferi. Yari ifite mission yo kugira ngo yeradike iderasine abakasaye muri Katanga kubera zira mvururu navuze zari hagati ya Tshisekedi na ntuza na Gunza Karl Bonde na Cyungwa ku Mwanza. Nani John Numbi abaye umusirikari mu gihe cya AFDL, nibwo yabaye umusirikari yayoboye n'ingabo zirwanira mu kirere, voilà aza kuba inspecteur general w'igipolisi. Ibyo ngibyo kosora. Abadespe baje muri 93 bari baje muri operation bitaga Mbata. Abantu babaye Goma, abantu babaye nza murabizi, hari operation yabaye Mbata. Iyo operation kwari ngo baze ngo guhosha amakimbirane yari hagati y'abarwandofone n'abandandi. Ariko baje rero bafata parti bashigikira Magrivi, no muri 95 bashigikira abo bita Bangirima muri cadre kugira ngo batsembe abatutsi. Donc baje gufata position. Abadespe baje ntabwo ari abadespe gusa, bara abadiploinze bamwe unité yabimwe yari hari Sake, abandi bari hari ku Mushaki, abandi bari Mweso hariya kuri ntuza kuri ira shuri rya agronomy, niho dikota yabo yariri. Bajyana bapara n'abantuza ba Kanseta bari bafite dikota zabo ibibwe na hari Ibweru na hitwa ntuza ndahitwa ku Mukingo. Abo bose bari baje muri cadre ngo baje Mbata ngo bahoshe izo ntuza. Bari baje no kwataka Mayanga kuko Mayanga icyo gihe yari afite ingabo 600 hara ku Muheto. We bageze banamufunga Kinshasa, sinzi ibintu yakoze, baramulibera arataha. Ariko iyo mission yari bazanye, ariko bahageze ils ont pris la position bajya muri côté kugira ngo batsembe abatutsi. Nibwo bafataga abagore hari ya Isake mu Bambiro. Les dames ici ont été victimes baracyahari, bakabakora mu myanya ndangagitsina ngo bari kubakuramwe amafaranga ngo bahishemo. Ibyo n'abadespe babikoze, ntabwo ari ntuza. Icyo gihe John Numbi ntabwo ari John Numbi yari Katanga, ari umusivile ataraba umusirikari. Buno bwicanyi bwakozwe n'ingabo za Mobutu icyo gihe bashigikira Magrivi, bashigikira n'Abangirima. Alors ati ubonye Mukwege wamubaza iki? Mukwege ni umuganga. Ibintu bya politique atka je m'excuse, ni opportunité peut-être yashatse kuko muri Kongo akazi gasigaye nukuba mu politisi. Kwa politisi nibo bahembwa neza. Je profite ahubwo no kugrisa kakantu na kibagirwa muri fonction publique muri leta. Grade yo hejuru mezi nk'umuntu wavuga ngo ni general mu gisirikare muri Kongo, mu gihugu cyacu bamwita ni secrétaire général. Umushahara secrétaire général ahembwa 415,000 francs congolais. Uyabaze mu madolari muri to ya 2950 niwa ngo ahembwa 143,10 centimes. Uyu niwe mukuru wa administration ku rwego rwo hejuru muri administration. Umukurikiye bita directeur ahembwa 374,000 francs congolais. Ubushize muri yoto ari entre 126 et 127 dollars. $100 apana $1,000. Oni directeur. Muri yo cadre mbese ngo twakwita ngo ni general major, ni bamita chef de division, ahembwa 354,000 francs congolais, ari valeur ya $121. Donc muri analyse Tshisekedi uhemba abantu ura general d'armée ari we CG, lieutenant général $128, général de major $122. Aba bagabo nibo bayoboye administration y'igihugu, nibo bayoboye ressources humaines zose. Nibo iyo umuhaye amafaranga nukumubwira ati monsieur yo topesi yo $143, ibisigaye débrouille-toi, kuko twewe turi incapable yo kugufatira kuguhemba. Umuntu nk'uyu nguyu rero aho niho oxygene azira. Umushize ngo agiye kuba ntuza directeur nangwa chef de division muri division ya paye.
muri iyo diviziyo ya peye asange nimo harimo imishahara ya Tshisekedi ahembwa 2 millions buri kwezi. Premier ministre ahembwa niba ari miliyoni nangahe, perezida wa assemblée ahembwa niba ari 800,000, wa sena ahembwa niba ari bose bari muri iyo ma 800 900 1 million ainsi de suite. Agasanga ministre afite amafaranga nibura pas moins de 250,000 dollars chaque mois. Vice-ministre ari entre 100 à 150,000 dollars buri kwezi, abadepite niba ari 21,000 ainsi de suite. Hanyuma ufate uyu mu chef de division muri finance uhemba 122 dollars ukamushyira muri chaîne de dépenses y'imishahara haniva, uyu mugabo umubwiye ngo akora iki? Icyo umubwiye nuko akora détournement. Niba akoze détournement, niyo mpamvu bamaze gukora click yaba détourneur ku buryo nubwo wagenza ute ntabwo ushobora kudeburona iyo système mwa kiriya gihugu, ariko source ninde? C'est l'État, c'est le président de la République ubahemba urusenda, hanyuma akabashyira ahantu hari amafaranga akomeye nk'aya ngaya. Niba ngo message abahaye nanjye nanane kubahemba, mwebwe mujye mugira ute, mujye mwihemba. Bamaze gucreya mécanisme ikomeye cyane ku buryo nubwo wabande udashobora kuyihindura anariho kiriya gihugu kugira ngo gihinduke bisaba renouvellement du système yose. Ubu ngubu ahubwo hari campagne mfite bita feuille blanche. Oxygène ngiye kulansa urupapuro rw'umweru, niba ngo hagomba kuba kiriya gihugu urupapuro rugomba kuba umweru, kuko impapuro zose bamaze gushyiraho wino zaranduye zose muri domaine zose. Alors il faut ko dubona gome yo gukuraho iyo myanda yose, Kongo ikagarukana urupapuro rw'umweru. Voilà le système ukuntu imeze. None système nk'iyi ngiyi wongeye ushyiremo conspiration, uyishyiremo abicanyi bari kwica abantu muri prison n'iki, igihugu cyarazambye, igihugu cyarapfuye. Alors kubwira rero Mukwege akazi yabonye nukugira ngo aje muri politique, ariko ni gynécologue, niyo mpamvu yagombye gushaka ko nta programme politique afite, yifatira mapping report ati ni muntora, ngewe mara kuntora nzabafasha mbabwire ko Kongo nayo yakorewe genocide, abantu bakoma mu mashi, ariko Mandelezima nta nubwo banamutoye kuko ntabwo yabonye meme na 1%. Urumva ko ariko n'ubu ngubu barakomeje kuko nira prix Nobel de la paix ayibona ni propagande ashyigikiwe avec les Mitterrandiens, j'ai pas peur de le dire kuko nibo ba père ya ntuza genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, avec un système y'abakoloni. Icyo gihugu murakizi, bamuri inyuma bamusukuma kugira ngo ibyo bananiye gukora mu Rwanda baze babirangirize muri Kongo. Noneho abo bita ngo nibo bakora genocide, ahubwo baba genocide kugira ngo barangize gahunda bakoze. Usibye ko ubu ngubu generation turimo ibyo ngibyo bitazashoboka. Kwirwanaho kurahari, kwihagararaho kurahari, kandi abo kurimbuka bararimbutse, abasigaye ntawe uzarimbuka. Urakoze.